እያለኝ ነው ባንተ ደስ እያለኝ ነው ደስ እያለኝ ነው ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ምን ጎደለብኝ እኔ አንተን ብዬ ሁሉ ሙሉ ነው ቤት ይመቻል አንተን አግኝቼ ተሳክቶልኛል ደስ እያለኝ ነው ደስ እያለኝ ምን አተረፍክ እስቲ ለሚሉኝ መልሳለኝ ጌታን አገልግዬ ኧረ ምን ጎደለኝ በክብር ላይ ክብር በጸጋ ላይ ጸጋ ይደረብልኛል ስወጣ ስገባ አባት አለኝ የሚወደኝ ምን አጣሁኔ ምን ጎደለኝ መንፈስ ቅዱስ ደስታዬ ውጭ አይደለም ውስጤ ነው ሰላሜ ደስ እያለኝ ነው ደስ እያለኝ በጣም ደስ እያለኝ ነው ባንተ ደስ እያለኝ ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ምን ጎደለብኝ እኔ አንተን ብዬ ሁሉ ሙሉ ነው ቤት ይመቻል አንተን አግኝቼ ተሳክቶልኛል ነቲ ቶሌራ ነቲ ቶሌራ ነቲ ቶሌራ ነቲ የመንፈስ ፍሬ ነው የኢየሱስ ስጦታ አይረበሽ ልቤ ሰላም በክብር ላይ ክብር በጸጋ ላይ ጸጋ ይደረብልኛል ስወጣ ስገባ ዛሬ ቀኑ የምሳሌ ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ ጌታ እያደረጋችሁ ይሆናል። ውጭ አይደለም ውስጤ ነው ሰላሜ ነቲ ቶሌራ ነቲ ቶሌራ ሃሌሉያ ኢየሱስ ገለምሲ ቶኮኩል ኔጁዋቤ ኢየሱስ ጎፍታ ለፈቀደቲ ወንቲያን አጃ ጉጅራቴ እሲ ዛሬ ቢገርመኝ ነገር ኢየሱስ እድል የሰጠን ጌታ ይህንን ፕሮግራም እንኳን ይህንን በሚመስል ሁኔታ እንኳን እንድናከብር ሰበበን እንደዚህ ቀናት መጣ ዋቀዩ ዋቀዩ ዋሰልጳነት ዋቀዩ ገለቴፈቱን ዋሰልጳነት ኢየሱስ ጎፍታ ዋቀዩ ከዚህ ገለቴፋን አርበለይ ገለቴፋን ኢየሱስ ጎፍታ በጣም ነው ከሰፊ አከለቴ ኢየሱስ ጎፍታ አፍሩቁ ከስናት ያተስበቲ ታጂ ሰደግ ገበታ ለረጅ ፈላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ስፍራ ሆራና ቀጥታ መስጊድ ጨርሳለሁ። ኢየሱስ ጌታ ሰገደው ዋቀዩ አከሄዱበት ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ለረጁሳ ለምቺ ወሪሞ ሞትችሮስ ባይኔ አካ ጎቤ አንዳ ሙፊዳ አከከ በጫፉ ነው ይዱበት ኢየሱስ ጎፍታ ሁልስ ያለቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ታወቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ አላፉ ወርቢ ኦኬ ውጪ ደንገኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከጋዲ ከና ቀበቀኒ ወከኒ ሳፍ ሰገደኒ ደሩዳ ጋር ያደሪ ጋር ኤርጋ ለሞት ችግሮስ ጋር ነው ይሪፋ ይራ ኢየሱስ ጎፍታ ዋንቶ ኮሲራ ኢየሱስ ጌታ
እዛ ተቀመጥችኛ ወንድማችን ደግሞ እግዚአብሔር ጠብቆት አዲስ ረፍቶ እዛ ጋር ተቀመጠው። አዎ እንደዛ በሏት። በልደቱም ደግሞ እሱ እኔን ያስናኑኛል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። በጠላቶቼ ፊት ለፊት እግዚአብሔር ለኔ ማዕድን አዘጋጃል። ራሴንም በዘይት ቀባል። ጽዋዬም ሞልቶ የተትረፈረፈ ጌታ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል። ደስ ያላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ የተገኛችሁ ሁሉ እስቲ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እስቲ በጭብጨባ እንደ እግዚአብሔር አክብሩት። waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin sile roobsaatii kana si galateeffannaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus sagantaan kun eegaleera. Maqaa Yesuusiin hamma dhumaatti nu wajjin ta'e. Waaqayyo buleessa keenyaatti gargaa. Saba lafa kana jiru hundi ballee ati eebbis. ፕሮግራማችን በምስጋና የጀመረልን ነቢይ ፍቅሩን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችሁ እንደዚህ ደመቅ ሸብረቅ የሚያደርግላችሁ ሜዞን ተወርዶ ቪዲዮ ፒክቸርስ አለን ነው። ለተለያዩ ፕሮግራሞች የቪዲዮና የፎቶ ፕሮግራም ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ፒክቸርስ ይገኛል ማለት ነው። በመቀጠል ፕሮግራማችን የሚሆነው ወርሺፕ ይኖረናል። ዘማሪ ኩመሳ ይገኛል። ከእሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርግና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እናልፋለን ማለት ነው። ቃሪ በቃ ፎቶ እስቲ ያረጋግጥ ናስ ያዝ እንደዚህ ናስ Thank you.
እሺ ዝማሬውን ያቀረቡልንን ልጆች ባርካቸው ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አሁን ባለቀኑ ባለ ልደቱ ፊት ለፊት እያያት ነው እስካሁን ድረስ ኬኳን እንግዲህ እኛም ዞር ዞር እያልናት እያየናት ነበር። ተነስቶ ኬኩን የሚቆርስበት ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው። ሁላችንም ብድግ ብድግ ብለን ተነስተን የተሰበው ስሜት ይነግረናል ማለት ነው። ምሳሌ የተሰማ ስሜት ትነግረናለህ እንደኛ ሁላችንም እናመሰግናለን። ተባረከልን። ከቤተሰብ በጀማ ባይሰበጃ ባይሰጣለና ዋሚቸኮ ከበጀል ከተወረወራና ከሞተን ማድኮ ጎልኮ ሪዮኮ kallattii tajaajilaatiinis bukkee jirtanii waaqayyoo eebbisuutiin jaaladha. Akkasuma kabaja koo eegdee waamicha koo eegdee haati koo Ayyuu Dhabaa bukkee jirti isheedhaaf illee akka jaalladha. Akkasuma maatiin garaagaraa immoo maamilfaatti jiru waamicha koo eegdanii waan dhufaniif waaqayyo si kabaju kabajamaa itti aansuudhaan gaggeessaa gurgurtaa isaanis waamicha keenya kabajanii kabajamaa isin jenna. Itti aansuudhaan warroonni asallaa miisa asallaa keessatti hojjetan moodeelonni waamicha koo kabajanii iddoo kanatti waan argamtaniif waaqayyo sana kabajachuu jaalladha. Ansudani gini picture bayi kanjatu bayi kan kabaju aku boleh sesuatu pada lalu makam terus tapi aku bersifat sebenarnya bagaimana mesti nasib cewek gambar cewek ini natur mendidik pasal natur abala channel Adik Aisyah aku senjata kalau siapa sih senjata kita akkasuma Rajibura Fakun Gubernur Polisi Kabupaten Jeruk Fathah ada bagaimana gampang mami jadi berkat amar kini kisti bagaimana Jeruk tiga sen bermagala kabarnya masih dicuci dan wanita yang kami seperti gambar cukup dari agama bukan musik
iddoo kana guddistee kan nageesse haati koo baay'ee kabajamtu haadha isaatii abbaa isaatii kallattii hundumaanii haala kan keessattuu mijatti otoo hin jedhin haala kan keessattuu lafaan taatee namukkee yaada ishiitiin waanuma kamiin gidduutti namukkee taatee anas nageessee waaqaa gaditti baay'ee ishee kabajaa waaqayyo ishee ibsuu jechuu jaalladha. waaqayyo sana qabu kana caalaa yeroo qabnu warri fagoo jirtu galtan jirtu waan ta'eef yaada koo asuma irratti xumuraa kabajamaa jiru jechuun jaalladha. yeroo tokko cabcabaadhamee ከዚህ ከስላሴ walaloo gabaabduu kan bifa gabaasaa bareedduun ishee shimbiraa caasaa yaada qalbii keessa gara naaskaasaa mata dureen walaloo koo waa'ee neetti taasa. Ammallee haamilee walaloo qabadhee walaloo galataa neeftu hundumarra Yesuus si jaallata. Waan hunda dabarsee kanarraan si ga'u Yesuus uumaa keetiif galanni haa ta'u. Waggaa tokko kaasee hanga waggaa irraa guyyaa sana keessa siif kennee tolcharraa hunduma gararraa si bira dhaabatee eenyumayyuu caalaa gooftaa si jaallate haala kam keessattuu si qabee harka kee Yesuustu siif ta'e hiriyaa dhugaa kee Yesuustu siif ta'e hiriyaa dhugaa kee. Neeftuu meesa dhugaa natti mi'a daraa namni akka garaa kee siif ta'e eessa jira gubbaa isaatiin kolfaa keessi hamma uummatu warqabga gubbaa isaatiin kolfaa keessi hamma uummatu warqab akka garuu keetu diinni hin jaallatu ati garuu keessa gubbaa keessa olaanaa olmaa akka Yesuus eenyutu siif oola anaaf jira jettee namni atabdabdu waggaa tokkoon guutu yeroo si dagatu ija kee kaafadhu namaa fi haalarraa isuma abdadhu Yesuustu siif caala isuma abdadhu Yesuustu siif caala. Gaaffiin si gaafadhaamee waa fi mudatee rakkina keessatti takkaa yoomsi gatee mucaa kooti hin jira inni waaqarraa waggaa kana keessa siif kennee tolcharraa akkuma biqiltuu bishaan keessa jiru lalisaa jiraan barri kee yaa tolu gorsa. Wanti hunduu homaa miti obsa qabaadhu uumaa kee abdadhu ta'uu mudhii kee jabeeffadhu sin gorsa adaraa kee filadhu iddoo teessu ilaaladhu dura kee yoos kan galma geessu. Siif bijachuu baatullee Yesuus siif wayya si faana jira taatee akka laattatu abdiin kutin adaraa jabaadhu kaayyoo keetti cimii jabaadhu yeroo hundumaa uumaa kee Yesuusitti waammadhu. Sila iyyuu karaa keessa gufuun hedduutu baay'ate fageessi ilaalladhu ogummaan isiif laate neeftu. Akkuma akka jedhanii biyya ormaa jiraatu bareedaan haa tontoltoomtuu si hin qixxaatu. Barreessatu si uume waaqni inni samii gubbaa yoo diina keetii malee argaa kee maaltu jibba. Eebba. Ilkaan bofaa iddoo ilmiin hin jiruu kee onnee keetti bu'uun hin birtiruu kee akkuma biiftuu ifi ijoollee ta'ii kaan umurii kee hafee tulluun finaabaa kanarraan si ga'e Yesuus yaa ulfaatu golaa fi galanni gammachuun gola kee yaa guutu yaa tokkoon barreessee danda'a. እሺ ገጣሚ ማርታ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ከሚፍታሌም ጋር በመሆን ቤተሰቦቹ ወዳጅ ጓደኞቹ ፎቶ ሁለት እየሆነ እንነሳለን ማለት ነው። መጀመሪያ የኢፍታሌም ወዳጅ እናቱ እንደዚህ ይመጡና ከእሳቸው እንጀምራለን። ከዛ በኋላ በየተራ ፎቶ ከፎቶ በፊት እሳቸውም የተሰማቸውን ስሜት ይነግሩናል። በልጃቸው ልደት ምን አይነት ስሜት እንደተሰማቸው ልጃቸውን የሚመረቁልናል። ወደ እሳቸው
yeroo keenya gisee qabuun gargaara ደስ ያለኝ ነው ባንተ ደስ ያለኝ ነው ደስ ያለኝ ነው ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ምን ጎደለብኝ እኔ አንተን ብዬ ሁሉ ሙሉ ነው ቤት ይመቻል አንተን አግኝቼ ተሳክቶልኛል ደስ ያለኝ ነው ደስ ያለኝ ደስ ያለኝ በጣም ደስ ያለኝ ነው ባንተ ደስ ያለኝ ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ምን ጎደለብኝ እኔ አንተን ብዬ ሁሉ ሙሉ ነው ቤት ይመቻል አንተን አግኝቼ ተሳክቶልኛል ነቲ ቶሌራ ነቲ ቶሌራ ነቲ ቶሌራ ነቲ የመንፈስ ፍሬ ነው የኢየሱስ ስጦታ አይረበሽ ልቤ ሰላም ሰላም በክብር ላይ ክብር በጸጋ ላይ ጸጋ ይደረብልኛል ስወጣ ስገባ አባት አለኝ የሚወደኝ